sekedar informasi untuk masyarakat. Masyarakat untuk diinformasikan, kalau ada ikan jangan di-skip ya. Gara-gara kamari ngedok-dok Mandalungan sampai ngojek nggak kakulung. Ini sangki awak aing. Siti, Siti, Siti. Masih mang gorokan bae. Pangcenakeun saya hendak kira di dapur. Sekalian membersihkan kacang di Mejikom. Nya. Pakai tai cak-cak, tadi nih jangan pakai cak-cak. Ih, besi mama. Mangga bang, saya nak. Cina nih Siti. Saya hangat mang. Orang saya ku paham, pesan pahit deh. Pakai tai cak-cak. Masa aing gua keponakan, gelis-gelis, korek. Kan tadi kita pakai tai cak-cak China. Tadi ge ku mamang suruh na ai teh kakak di meja kompang bersihan ke lagi campur jeung cai panas. Sadek dulu. Ay, Pura-pura. Cagur di mana mah kering bae apa. jah. Oh, pembersihan ke main di kacai ke tai cak-cak mah. Becaan ge nonton angkot di becaan. Begini nasib jadi pengangguran. Foto klaim itu tetangga pasti disalahkan. Ripuh ya pai. Ai sinang. Ai helma wae motor eueuh. Aja nan mau helm motor kana. Santren di bengkel saminggu, leur aing lanjung. Ada kemana Kak Haji? Menalos main baenan nanya-nanya. Itu Haji Rok. Ih, jelema kitu ditanyaan. Oh nya, paleng aing teh teh. Sen dulu. Haji. Panggilannya. Ainan, Bu. Kemana Kak Haji? Terus di warung, tam serobat. Eta Kak Haji nya judus-judus ge tapi na bagi aing merasa tekan judus ngahukeun tang lewat aing make lipat heula tadi tapi kadeuleu teh nya tadi di kieu-kieu supaya kadeuleu gelis ya Allah Kak Haji. Sudah berulang kali aku bermain cinta, jadi baru abang yang aku cinta. Pemuda yang gak ngikut, semuanya buaya. Abang jadi
Si Beben apa mesti tak melakukan barang kalau begitu. Woi, lama bejana dia rang dak wari mah. Tahun kieu dia. Dia tanggen yuk. Ayo. Arya cenali nangkupan barang kalapa, cager. Kapan teh? Harti aingnya. Jelas. Panas, capek jalan sukunya. Eta doang na ojek tah. Ah, punten. Bade nanya rompokna Pak Haji Gombloh di mana? Emang asahan Haji Gombloh? Ponakan Kak Haji Gombloh. Oh, mangata cara teh. Apa naya baju dia lelapkeun? Baju behla. Nuhun, makasih. Langsung lah. Ayo anterkeun ka rompok Haji Gombloh, ari terang rompok nama. Neng, jangan bae, nanti kena. Edek si Tile, lebih kang gelis hot keluar conge. Sana panas poe le, nyahangit deh. Gak aing. Yuk, bener-bener dia le, yuk. Hai Neng. Wajar, jaha mau parawan dia. Mata gestil le, lebih kang gelis keluar conge. Hai Neng. Dek kita kaponakan Haji Gombloh. Orang toko gak he? Rasanya bocong nih. Waduh, bocor. Kok eureun di dieu? Iya Neng, ngerepok si Haji. Oh. Ieu ongkosna. Oh Neng, 2000. Ih, 2000 ge acis. Si Haji itu ponakanna, palit masa ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Janeng Elis. Kira dongkap nak? Barusan. Oh, nalira. Mak, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Ayo, keluar. Masuk hasil. Tuh si Haji na, itu ponakanna, meratek kabeh. 2000 dia mah. Cari. Mak, makasih. Ya. Neng Elis, keluar deh, nggak bisa main, nggak putihan deh. Ih, Mama Haji bisa baik. Lanjut, kulit nggak putih. Makanan. Ih, skincare, Mang, skincare. Skincare tanah sih. Pemutih wajah sama pembersih. Lalaki ge sareng awewe biasa mah anggo ieu. Putihnya. Putih, bersih, glowing pokokna mah. Aduh, mama burung. Cium, Mang, cium. Jadi pemuda deh di rumah dia. Permen karet. Coba aja jatuhnya. Iya. Wangi. Wangi deh. Bener. Ini, mama kulitnya jadi putih deh. Iya, Mang. Harum, Mang. Harumnya. Gimana sakti mang? Di Elisa Olsok, Mang. IG-na, Mang, aya. Facebook-na, WA-na. Lamun arek aya nu meser ka dieu bae ieu, Mang, ieu. Terus si harga amal tuh. Murah, Mang. Pokokna mah bikin wajah glowing betok cer. Ngomong-ngomong, Mang, lapar. Kita dengan caprak nanang dahar. Atuh uhun. Saya dah gabung hadapun. Tapi oh talanya, ponakanna si Haji Gombloh. Ponakan metal malah. Udah matang ungu batinnya. Bodi namanya. Oh, tebodina sudah ingat. Itu kalau nulun nah. Bae maco. Aus oke tanya. Jinjim pamajikan aing mah. Eta, Oh. majikan. Tah, conge bendung jahangit. Ya.
Tadi aing lebih kang. Tulis dia saka. Mata lalai tadi ya. Bukan haji gombloh dia. Sah. Ponakan Haji Gombloh. Teka beneran ponakan haji gombloh bae. Baik. Ayo garilis oke ponakan Haji Gombloh ya. Lain laga. Siti Gecan benang ini datang di bae. Apa perlu koin dirampikin gitu? Tadi dia ngomong. Buku bang nggak radio. Ulah nyenehkeun kana aing. Ya, aing benang di yang 2. Aing milujung aing. Kemana? Hayu beh. Kemana be? Wis hayu. Gue aja kemarana. Mulanya hobak untuk ya. Kepo dia dulu. Bulan dia. Cok eta. Bau. Ya maco yo. Bagus oke tanya. Dari sang pamajikan aing maco. Bagus bae dia mengahel bae ieu zaman. As, minggir. Panas. Datang rese lonceng kepanasan lu dia. Pusing dicakanan ku mama aing tah Haji Gombloh. Marah baik. Alah, bodoh amat aing. Bersenang lain. Perasaan bocong amat. Tuh istilah tadi Mang Bikang warconge dia mah. Bikang. Bikang mana? Ya ngomong nama ponakan Haji Gombloh. Ih, teteh aing mah berarti eta mah. Balik lah ya. Gile. Ku masa congnya bau. Bodoh amat. Ya tile, dia segala balik ke itu. Ih, tak dihimpus aing kepala dikit dia. Kalau bae dia maco. Hari sebenarnya ini bawa kemana tuh dia? Iya, Pak. Aing benang nu nikah. Hayang, tapi aing dibawa pulintiran teh jelas yeuh. Dia tangguhan di dia nya. Ini kemana? Wis kira bae aing nang apana lah. Kalau nggak sih Rob? Tangguhan di dia nya. Ayo teh bitna. Aya tenang ke. Bener. Oh enggak. Ayo nawan di ya. Ah. Wis kabayang tak wae budak dua lamun beunang. Ini jadi pemajikan kolot. Kedua jadi pemajikan wara. Pokoknya kebayang we guys, pokoknya jadi. Seng itu karena budak. Cuma ngelamun, ayah abah meresap ngelamun Haji Gombloh. Saha ieu aing sahabat karib. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayang kadinya. Atuh ka dieu. Naon? Saya motorna daya. Oh, dijemput burungnya kan eta ojek bae. Nyatos. Oh, nyetas burungnya kitu mah nya. Ayo. Stile ngojeknya henteu nya. Yang telepon heulanya. Mana nya kan diangkat ke ngojek itu. Oh iya. Halo. Tile ngojekkeun Oh, lain babaturan Maageng, tang susulkeun, langsung bawa ke ka dieu nya. Oh, mohon, pin dijemput. Hari. Gerah. Kanan dia bukan nih. Boga bisnis. Bisnis nanti. Bisnis penipuan kan. Si Oji hayang ka Bikang. Terus waing diajak kana abah kana dukun. Ya bae nu jadi dukuna. Kan duitna kurang bagi 2 di ngerokok lumayan. Bagus cocok yang itu. Ayo segera dia ganti kostum ayo. Kalau saya kenang ini. Herang oge ta ibu, rong sapian ae. Jadi Cile. Itulah jadi jelema mah cuma jadi pengangguran ngerasakeun masyarakat bae. Ayo antarkan aing ya. Untuk terbaik, Bu. Ya, 2000 bae loba.
Nah, 2000. Oh, beta lagi duit. Dek, ai sehat. Gila kau beta pula. Minum naon? Susu. Orange juice. Segera no aya bae. Aya jus apel, aya. Kayak lama maka minumin pengelanan Ini banting na orang ongko. Aku cari tahu, pokoknya mah indah be. Ngagosip bener orang ka dia. Terus sing kumaha bae. Aji ngomong teh apa? Aji ngomong apa? Eta lah kumaha eta cara nanya aya supaya deket. Ya aing pokona mah geus pokona mah indah tah gara-gara budak bedul tadi tah. Bukan ngalamun geus ngundah-ngundakeun ditaangkeun tetep aja goblok kalah digetah. Kaping pilengan ka haji goblok. Heuh pokona mah teh ah ini lumayan dipakai Kemata dina. pakai coba. Ih, mata kan mah pugus sorangan tadi ge. Tadi asar ham dijemput asa-asa sieuna mah pasti benang ku sorangan doang neunana euceung ge kumaha. Haji goblok nadaekeun teu. Sugan bae geus kumaha bae burung atuh daekeun mah jakori mah zaman bisa diharap tuh bisa mah bisa Zaman dibuli. buah. Hah? Zaman Wah puah-puah. gitu deh. Bodoh enan. Iya kan malah yang tadi ge ieu teh koro garing. Kanaekeun eceung ngomong bae. Saya Curhat pun- masalah haji goblok ya. Habis saya deh orang pacar yuk minum dari jero yuk. Lagi ngocok, ini teh koro garing yang inu. Tapi jero teh cacat. Aing mere barangnya ka dukunnya. Haji 2000 ya. Tapi amplop euy. Penonton, mau amplop teu? Aya bae penonton mah. Nuhun ya. Udah, itu baru dukun atuh. Geura. Jos, abang na yo, paten. Di mana yo? Salaman deh lah. Bah, Abang mah nyahoy masalah serangan. nan bah. Mojo dina bikang ya masalah. Kan abah nyawa nama? Kan suku abah teu napak tak? Mojona gitu teuing. Ai, apa tadi dah bah? Ih, ulangan ngunjak kan abang gede mah. Salaman deh. Ampura bah, ampura. Jos, Duit. langsung ngomong baik karena apa? Hayang benang gitu. Bikangnya kedua. Paten teu. Paten. Tapi nya saset tah. Saha? Padagang. Iya mah. Bicarakeun. Abah gede tadi ya. Beh, Ya, namun yang menang 2 bikang pakai juta abah ya. kan abah nyawan. Kan tadi serangan ngobrol, katanya gua abah. Gitu ya. Pokoknya mah lamun arek nganyang kayak mah bikang nak pakekeun ka komis 3 kali dikeun dia. Yang kena huntu 3 kali. Kejar peta. Jos, mungkin baik tabah. Tabah sakti. Kieu paten. Oh, tadi ge nyawan dia. Oh, geus kira balik amplop nah. Batur amplop. Aya nyadiakeun tadi. Bah, mudah cekatam pi bah. Idong mah kurang ya. Teu bah tak kandal. Sama aja. Tipis. Kandal tadi entos eta cek itu bah kandal bah. Terus nonnya. Ayo bah. Kayak dia tangguhan ya ayam terus amplop lah. Kebal. Ayo nang di dia. Pina rada teu yakin ya. Polos gila bacaan jauh lah sama sekali. Ih, endah tak si Wonto mau jelema. Tapi jajal bae ngaranna jelema nyare hati ya. Balik bae ya. Coba buka. Ngucap ewang dong apa? Ini kok badan buka. Bangsat. 2000 dia. Niat nipu katipu. Ih, goblok setanya. Wajar wak pengangguran di Mandalungan. Jadi beta. Malang